February ni som panhi sang ni som ni paruk ani United States in athil anti awang hianin voina hianin India rampuma sumdong pol lian tak tak tam tak tak te hianin Bharat Bandh an call ani ei go hati po an boy deu le ka kan chol do na mokati jing te kha kan thau har de kan lo chol le si lo lai teu lei leng khopa mar to ka thleng man ram ani he boy ne hi eng ti ga ron suang nge Mizoram hanin enge benten call vem ka shalo amaro chu he boy na US na he tianga thila ti awanga India rampuma he tianga boy na han omta hi enge a chan enge omje ti hi he video hianin atoi thei ang berin kan sai don ani ole ama saber azonin India le United States te chuanin in sum don ton na tur trade deal an siam ani ti chuanin White House lampang hianin mi zong zong mu thei turin public document pakhat anti chuak ani he an document ti chua hianin US le India te in rem na khating agreement tam takha tarlan ania chu document ming chu fact sheet tia pho ani ti chuanin boina ron chua na tran dan tuna kan soyang United States lampang hianin khami fact sheet kha khami document a khamo anti chuak ani ti chuanin darkar som ni palisungin khami fact sheet anti chuak kha an edit ani an modify le ani ti so khatianga an modify no khanin thil tam tak le poimo deu kha ngoi rangin an lo thak amaro chu internet khawela kan cheng to no mi man tak tak kan tama hetiang vel nga event mi then khatin khatianga United States na mina ngoi renga tiang alo thumala lo siam thata kha khang kha an lo puchua ka ni an lo share kar mai ani le tuna sonin enge an siam thata chu original document a chuanin India ram apoi mo Mizoram azonin kan lo nga event vak lo poni the amaro chu India ram pum ta na poi mo hei pulses kan ti lentils te chickpeas kan ti ang chi te kha khang kha trade deal a khanin zia tel lani heng pulses kan ti te hi document an siam thata khanin pai bo de yani mo ti chuanin original version a chuanin India hianin United States atangin United States ina asiam chu bungrua US dollar zanga 500 billion US dollar manhu aleyang tin tiang hanin zia ani amaro chu an han siam thata chuanin leya tum tianga thak le dei kha ani hetiang pani che thilan siam thata wang hianin tuna hianin India rampum hi boya voina te pho khanin ban te pon kola solam go hati khana para phei kha chuanin pol then khat member ho khanin public transport bus kan ti te taxi kan ti te kha khang teng te kha an lo ti dinga boina an lo siam ani hei India tan hian engwangin ni apoi mo kan ti chuanin pulse abikin pulse kan ei tura hi chumo hei India chuanin a sensitive ma politics nen te po in link vek ani achan chu ni tina India hoina kan thil ei thin ani achan chu India rama farmer tam taktena an chin tamberle an thar chho tamber chu pulses te hi ani United States atanga hetiang pulses te hi mo tlom lutuka India rama an la lut India sarkarina an lut ani chuan India rama farmer tam takte hianin an tur do na ni an thar chua pulses te kha an thal theilo wanga tin an hlo te po kha atla hniam sot do na ni hei hianin sumdong polian tak tak farmers te atilung oilo wani atira khanin pulses te kha an tel amaro chu anu kha chonin an pai le tho amaro chu khatiang an lo tel zeu to awang khan ngatinge inwa chiangkuang lo ve nge omzia deal hi in la finalize lo nge ngatinge in tela in pai le na chan khami kha she chian an duwa an lungoi lo ani achan chu an lungoi lo don ti an she dawanga pai an nianga an nuwa ngoi ringin an lo telle mayanga ti te kha khang kha farmers ho te sumdong ho te na an hlawani chu van chuanin an lungoi lo wa sarkar an question zona an zota chana an duani amaro chu chana an duang mu theilo awang pon ni mai thei ani hetianga lungoi lo na an lan tir na chan he thila hi hei India rama hian kan malo ka hianin tuna te po Assam assembly election om dona in than poi mo tak tak India hian in ma chon chho do na ni hetiang in than lo om tur thleng hian he thil hian in hong vek thei do na ni achan chu tuna voina farmers te sumdong union ma trade unions sumdong pol in a protest an nei te po ka opposition lampang chon lo support mai ani congress lampang in lo support ma congress ina an support awang hianin mitam tak ngai dan kha tikhanin a in thak thleng hlok thei ani nimina pakhatan than ma amar zo hetiang issue ron omawang hianin atu ka chuanin an ngai dan an so so na poldang kha an lo than le dei theya khatiang khanin thil kha om dei thei ani tin
India sarkar hianin kan thriat reng tur chu lo nei tu te tiang trade unions te farmers te hi tilung oilo hi a hlau em ani dang le chuan mo a chan chu vote bank lian lutuk an ni voters tam tak an omani India rama hian heng lo nei tu te hian chu wan chuan in tilung oilo ban hlau do na hetianga US na India in kan pulses te po min lei sakang tiang hoi zong de uleka thuan lo chuak pal kha kha India tan chuan in apoi MMA ni India sarkar tan chuan mo chan chu tunai hianin opposition lampang hi a movement hi aron chak chho ang reng box ya chuman chuan heting hianin politics khelnan India rama chuanin an lo la lu de mai ani khatiang thilan ni wang hanin voina hianin Bharat Bandh kha a oma ei mizo chuan in ben kan ti mai ama ro chu vai ho chuan ban ti hin du khara ni mo chu ma chuan in Bharat Bandh ya soi deuh khara ni epon ni se India ram sarkar ina chan dan chuan in hei an commerce minister Piyush Goyal na a soi dan chuan in India ina athar chhuak products zong farm products zong za somkwa tanga somkwa panga 90 to 95% te hi chu heng te hi chu ahong don lo ani lo nei tu te du dan kha kan ngai poimo ani ting song chuan in thu te pok kha aron chhuwa ve thawa amaro chu hei taka hi nia lo nei tu te hianin tuna tianga commerce minister ina thu chhuwa hi an ring chi alova achan chu khatiang hanin an lo tel uk to si United States lampang han mo chu wan chuan in tuna hianin protest te India ram puma nationwide strike te hetiang te kha atheng zui ta ani ti chuan in tuna hianin khatiang trade deal framework kha enge in sum don ton na agreement anji a document vel kha tuna hen engkim hi te hen ala om vek thawani amaro chu legal agreement kha engma sign ala ni suang lowa ti chuanin sign ni lo ma se la sign ni lo ma se la thak danglam thei te pawni ma se an lung oi lo lak lo to ani mo empon ni se tuna hian in India le US in a deal an siam to kha chu an cancel chuang lo amaro chu White House US lampang chuanin thumal then khat kha an ron thak ani hetianga an ron thak na sente poi India sarkar in avashilanga hetiang hi in thak ani ro chuanin India hianin tuna rorel lai sarkar hianin kan tor pha thei don ti te pon an lo vashil ve te poni thei kha chu kan threto chuang lo amaro chu US hianin hetiang hianin thumal pahni hi an thaka amaro chu hetianga thumal pahni an thaka wangle hetianga alo tel ve shrim to awang khan tuna hianin India puma chuanin political tension hi anasa em ani ruling le opposition an in beina sa em ani national news lampang hi ka riak vak ngai lawa achan chu India ram chunga kan om kan India ram chunga om kan nia chu wan chuanin atenga lo soi ve vak kha ka du lem lawani politics phe chu mizoramang mai po sensitive ania India ram pon a phe chuanin khai nunna in lak phai hial na mi han tha pop poisa lo an tam box ya chu wan chuan hetiang lampang hi chuanin film khurangai ka tia national news chu ka follow reng ke mai chuan ami malang chuan amara chu karon react over lem lo ani te ka thil significant deu te omani lo chuanin United States te hianin hetiang hianin thil an ron tia thil an ron thak kol vel ta hetiang hi India rama hianin rol atum de unge o ti kha chu ngai to na ka nei mana amaro chu khairo kha chu ani lo mel ani kami ha karon react zoi du ani India le US ten deal an siama trade deal an siama chumi an zia thlang na document chu fact sheet ania chumi fact sheet chu anti chuaka chumi anti chua nakar somni pali ralawa United States lampang chuan in thil pahnih an siam tha he thil an siam tha dawang hianin India rama lo nei tu te trade unions te sumdong polian tak te an lung oi lowa rorel lai sarkar laka an protest opposition lampangin hetiang hianin advantage ha an ron support vele ni ti kha he video hianin an ron soi fi ani voina kan chol do ne mo kan ti na chan kan chol le tak si lo na sana kha khami kha kan ron riak ve shrim ani